Leo mimo isingelile ebantwini yabakhohlisa uthi ngaleso sikhathi uthi ngabona sokukhona imimoya engahlambulukanga uthi kuthiwa ingilosi yomoya yathukuthela ngaleso sikhathi ingilosi yayilamandla phezu komoya kwasomela ukuthi umoya kaNkulunkulu ususwe emhlabeni ubiselwe kuNkulunkulu ezulwini uthi ngayibona imile uthi yathatha ezinye izingilosi ezingu-4 zame emagumbini noma nonke omhlaba ukuthi ziwuthathe umoya kaNkulunkulu ziwubisele